Da. Taj dio što se ne može. Sada, Ladies, dame, džentlmeni, gospodo, trenutno se nalazimo na jednom od najljepših vidikovaca u okolini Zenice koji se zove Klopački vrh. Ono što karakteriši ovaj vidikovac jeste da se na njemu nalazi poletište za paraglajdere, koji je inače u vlasništvu Paragliding kluba Zenica. Osim toga, u gornjem dijelu imamo jedan mali park. A čekaj, prvo da predstavimo ekipu, nisu se predstavili, evo imamo ovdje. Ko je danas sa nama? Danas sa nama je Sabahudin, Sabahudin, Zafir, ja trenutno naravno smislit ćemo nešto za njega. Zafke, Ciki. Moja malenkost, ja, a profas. Iako je po pravopisu, trebao sam sebe za njoj predstaviti, ali nema veze, i iza kamere je Dženeta Husein Spahić, zvani Made. Šta si rekao, profa gore ima nešto? Sad pažljivo biranim koracima, kroz poluizraslo rastinje se krećemo, jednako usporenim linijskim kretanjem prema jednom mini parkiću koji su također uredili momci iz Paragliding kluba Zenica. U ovom dobro dođe, tempiram formu za časove. 100%. Po 45 minuta. Ajde da vidimo taj parkić, pošto nismo ovdje nikad bili. Parkić. A ne možemo bajkom gore na parkić, jel da? Pa jedan je bio, ali nećemo reći ko je, nećemo otkrivati identitet. Nećemo ga imenovati. Pošto ovo lovrava razošlju. Ali to je taj parkić. Evo ovdje profa ima i neki, jel da? Neki ograđeni dio za kampovanje. Mislim da bi trebalo biti. Evo još jednom taj pogled. Idemo sad ovdje gore da vidimo to. Evo, veprovi su već pripremili teren da se može fino šator postaviti. Evo, veprovi su ovdje uzrovali. Znači šator se može postaviti. To je to. Fino. Lijepo, fino, sad bježimo, dok se nije smrklo. Sad bježimo, gdje se vidi. Sada idemo. Jedan spust. Hajmo dok nije smrklo se. A je lijepa pogled, kad ti sad odao da prije vrata šumu riješi. 4-5 spustovima ima samo odavde prema Zenici. Aha. Dobro, brate. Evo ga još jedan pogled na Zenicu prije poljetanja. Naš El profesor u svom elementu, naravno, kao emir ture. Ko zna koji put, jel tako? Opa! Tako da pati naravno. Sve smo smreni, nemoj da ispadne u po puta. Nemoj da rokni nekog. Jel, zato? Jes. Treba li ovu prednju ispuvat, profa? Mislim, nemoj da je tvrda, onako je to malo. Napakvi na kublašima, ti moći malo. Pa nije nešto tvrda plaha. Šišarke borove, pazi, jel? Šta je jablan među borićima, to je moj dečko među mladincima. To je ta. Dara! Nema više pedali nigdje, jel? Nema više pedale, burad, ni na vidiku. Sada je prije mraka izaći iz šume i to bi bilo to.
Ja već ne vidim. I ja ću palit lampu gotovo. Ona. I provjeriti bi telefon. Evo čujemo zapeda. Ispred kako govori ne da Orbeo. Da se nisi opremio. Ampak lijevo, ampak desno. Pogod ovo je daj. Taranko. Da prohod traži Taranko. Znaš šta ima novo? Ja. Sad sam se sjetio da mi je baterija na 30% bila. Ovdje imaš uklad i odmah na početku. Vjerovatno će se sad nekad i ugasiti. Dovoljno je to. Sad ćeš najbolje. A? Ovdje se silazi, ima prostor, dobro se vidi. Malo je bolja tehnika kad je s ovim običnim bajkom. Jer ovaj malo Ovo je tehnika silaženja. mrga. Takozvana tehnika. Ček i čat. Ja ću ponijeti bajk. Ja ću malo ponijeti bajk. Imaš li ti te? Imaš. Jel ovdje taj dio što se ne može? Oba. Ovo je. Za Afre ispada ti smeće, brate. Jel mi ispalo? Što mi ispalo? Jeste. Ispalo mi smeće. Ne samo ga gurni. Ne ostaje iza nas. E tu je taj dio što mora se preskočiti. Nije više preskakanje. Jo, dobro. Ali usko sad, pa se znam, ajde, usko. Dobro. Može ti. Može. Bismillah.
I evo, ponovo 1000 pitanja zašto mi je ovo trebalo u životu. Mogli smo negdje sjediti, uživati. Tu sam. Ispred nas jedna hrabra ekipa Fantoma. Koja ne boravi prepreke. Evo ovdje malo stjenčuga ima. Ali dobro je. Sad za sad. Upa. Šta kaže profa? Kaže profa, počne. Samo gas. Profa u tom spu. Kaže, dok sigurnije razlije, bit će grana, to je ništa. Pazi grana i orgovana. Evo ga sad već. Šišarke dolaze do izražaja. Opa! Prvi put smo tu. Ali zaista fascinantna šuma. GPS down below. Ono što sam primijetio, vi koji gledate video, da ne čitate opis. U opisu svakog videa imate turu, znači gdje možete otići na stravu, skinuti GPS i naravno voziti sve staze koje smo prošli za vas. Mail imate svakako da probate. Dosta stjenčuga ovdje, ali ono što je najbitnije, držati dobru brzinu. Šta kaže profa? Ne mogu ispod grane. Ja njega ništa ne čujem. Neko je zapalio kočnice. Samo smo se ispod grane morali stati. Ništa ja njega ne čujem. Braćo moja. Aj što ga ne čujem, što ga i ne vidim. Ajde brat. I kada krenemo? Ajde uči jezan, sad će akcija. Dok nije smrklo. A? Ajde ugal. Morao sam ti ovdje. Ja nema problema, sve okej. Ja sam išao brzinom. Some kind of